الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هندي نویش فرضك خدان وقتا السر مروفيت إيمان دار مخابني لا أبرك جلك بسلمانا صفاهية نویش داد كن و نویجانا كن طيبتي نویجاس بده. قل خدا پیغمبری عليه الصلاة والسلام عقوبة وان كسايد نویجانا كن منت خوج نویجا دمی پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام بلند بوی عثمانا دید ظلامک سری وی تیتا هرشاندن بگبرا بسیار که اوه کیه بوچی ول بیمروی هنه تیتا هنه جاباوی ها دادان اوه مروه که قرآن بوده تا گوتن بوده تا خاندن گوه خنا داده عملی قرآن ناکد و نبیتن اش نویجت فرس دعات یش رب العالمین نویجل برمشرین بکد وش مقابل بکد آمین والحمد لله رب العالمین.